Eda nakano api bataring empleyado ning Clark Development Corporation o CDC ing taglo sa implementasyon ning Compensation and Position Classification System o CPCS. Ding empleyadong areti, rank and file lang talagpagobro ang miyembro ning Association of Concerned CDC Employees o ACCESS. Agpangking pamuntok ning ACCESS ay Edsel Manalili. Maraguling karelang may bawas king take-home pay anyang mipatupading CPCS. Misabe pa kanu king pagdalanan do, ing transfer da king GSIS kay bating makamang panahon na membership da king SSS. After po ng implementation ng CPCS na nawala po yung mga benepisyo under our CBA, ngayon po effective August, additional na dagok po ang pag-i-implement ng GSIS sa amin. Ito'y in-implement ng walang MOA na based sa COA opinion dapat magkaroon ng MOA between CDC, SSS, and GSIS. Pero wala pa pong nangyaring MOA signing. Minunanong mipasang petisyon ding empleyado king CDC, Governance Commission ng GOCC sa king Department of Labor and Employment o DOLE, pero wala kanong meging malinong resulta. Okay, last year ya pa may gumpisay ning protesta ngayon, yung problema ngayon, daramdaman ko na, balang madalas katang makatutok na Jenna. So dinan mo na kayang background, lalo na rin manalbe po, tayo de makaing balo. Ingkay po kasi Clark Development Corporation, anting mo pong metong government-owned and control corporation, po, GOCC. Under la po kay Governance Commission ng GOCC. Ngayon po ausan tamong GCG. Ngayon po ining GCG ngayon may dinan niya pong mandato na gawang regulasyon para po kareng GOCC kalupa na po ning CDC. Ita po metong kareng papalwal da itang ausan tamong Compensation and Position Classification System o CPCS. Makakabit po ka rin na itang position da ngayon ni Reng Magobra kay CDC, di nandalang job level. Wata kayo based kaya pong job level ay magkano dapat ing salura na. Ngayon po, milwalya po ing CPCS na ni CDC anyang June 2022. Inya mo po anyang akit de, nya may babaya ka ring empleyado, akit de, based kaya job level da, ing salary grade da, mita siya. Ita pong basic pay. Oneng, karas naman po karetang-karelang ausan dang allowances, benefits, and incentives, mila kola. Lalo na po retang ikwada kapamilatan na po ng collective bargaining agreement. Ngayon po, for example po, may miyala pong example. Anta po kanong karelang kayabe, so sweldo yung 20,000 a month. May dagdag, anyang lumuling CPCS, may dagdagan niya pong kay almost 2,000, de 22 na po. Inya mo po, anyang kwentahan dala, magkaning nila ko ketang karelang benepisyo, at yung po kayong 15,000. So, buri ng sabyan, itang take home pay da, may bawas ya pang, may dagdagan laping almost 2,000, may bawas nomang 15,000, 13,000, itang mawawala karela. Makanyan la pong meg-alsa na iya po patas para karela itang linwala CPCS. Ngayon po, inggawa na po ng CDC, magpasa yung motion for reconsideration. So, hanggang pong dapat ma-implementa niya, ang takaras na ng July 2022. Mika status ko. So, iya po may implement hanggang December. Inya mo po ma'am, karas na ni January 1, 2023. O itana po. Bisalat bisa, mi patupad ne po itang CPCS, may wala no po, retang karelang paglaban benepisyo. O ita po melyari ka rin na hanggang ngayon paglaban da. Pata kay ni dagdagya pa bakit ta po buutan niya pong akit itang kan. Ni dagdagya pa ngini pong August na maging sangkanan itang rally na kinover na pong JM. Ni dagdag pa kita itang pa mag-transfer da. Dati la po kasi king SSS. Ngayon nilipat dala king GSIS at maging niya pong effective o kinaltasan na nila ketang sweldo dang August, ketang cut off dang August sweldo da pong August 15. O ita makanisaya po. Na ni panyaliwan talagang ngela. Malyaring ngela maliswas Lalo na nung makanyaning bandang taulin, take home da. Melati kumpara kitang dati O nano ka yung tutukidang kimot. Itang king malakanyang o makanita yung karelang kay. Gali ma'am, kasi maluwat na ng panawagan ng pong gagawang kahit ding employees or rank and file employees ng CDC ma'am. So dole kasi alide po adi ng solusyon. So mumuna pong may nawagan laking Department of Labor and Employment
Pero bigla wala po nga AJ na alila po pwedeng mag-aklas ang pong nano panggawan daw keta nga sitwasyon. So ngayon, apo. Kaya ba't ngayon ni ma'am, burita pong gawan ngayon ni, uling sabi na po ning dole, Malacanang po talaga makabiyang solusyon ketang problema da. Kaya ba't ngayon ni, burida po Malacanang. kasi i-presidente po kano imbis mo magdesisyon. Nung ibalik naman po reta may nga wala karelang benepisyo. Kasi yung dole po kano alide po talaga kano agalo ang pong mga pagdesisyon ketang matter ito. So dapat niya po kano iokyat king Malacanang, ban kanita imbis mong presidente po ing magdesisyon. Yan po, king panimuna na po letang legal counsel na po letang rank and file employees ng CDC. Ginawa na lang po kanong sulat ang pong padalada na po yung Malacanang at mamasa na po na sana po kano talagang basa na po ang pong di na pong solusyon Presidente Bongbong Marcos. Ini po yung last resort na talaga na kailangan na pong gawan baka ibalik na po kin dati retang benepisyong tatanggapan na po rin ng rank and file employees. Opo, buri kayo mo pong dagdagan, ma'am. Kasi ma'am, involved po kan CDC, GCG, ang popong dole. So, yung minunada pong resort, mintala may apila po kay GCG. O ning, kumbaga, alayang maging action ng GCG. Delade po kay Department of Labor. Ngayon, yung sinabi na po ng Department of Labor, alayang power kay GCG. Kumbaga, adiktahan ng Department of Labor in GCG na kaya nitang desisyon na kay CPCS palitane. So, kinaya nila na sabihan da kay Presidente, bakanta yung Presidente po yung sumabi kay GCG na pakiramdaman na o i-reconsider na po itang appeal da rin nga magobra kay nga Clark Development Corporation. Ita pong appeal da ma'am, apasa da ni po anyang Friday, August 16. Pero may nibada niyang June 2022, di ba? So, yung rin ang sabihan, may ganyan pa ba nawa? Bala mo, pasapasan eh. Pero aga na ako kanita, in interview may yung presidente ng CDC, Ma'am Agnes de Vanadera. Aning karakala sa sabiyang kanita eh. Na nung lawen mo na tanya dapat paras pa ini keng makanya na kasi makanano na yung posisyon ng yan eh. Opo, niya kasi muna mama niya kadaratang na pamo po. Yung pagsabihan na lang workers na ako mag-rally. Pisabyan tamo ini. So minasala, actually mag-motion naman po to be fair kay Clark Development Corporation na po. Mag-appeal naman pero yung pantunan da po rin empleyado itang pa sana inimplementa. Anya pong January. Kalupa na po iningawa ng dating President, CDC President Gerland, na anyang makalukluk ya, inimplementa. Inyan po, anyang January, inimplementa. Dahil makantaya po yung sentimiento dari nga talapagobra. Kumbaga itang asahan dang anggat mariresolve itang karelang motion, pa implementa. Makantaya. Masustuit, Itang atin lang maka-pending eh. Opo. Dapat sana nung maka-pending ita, alide pa inimplementa. Pero atin naman matula, di ba? Opo. Kasi deta kanong deta mga ata sa katungkulan ilang matula uling mas ilan talagang maragula benepisyo eh. Opo, kasi matas siya po itang job level ba? So itang salary grade. So ang gayang nanong job leveling nung magobra ka CDC, hanggang nanong job leveling masaya ka kitang making decision? Kasi ring mag-rally, ma'am, retang rank and file and supervisory and managerial position. So nang katupida retang pilan rango reta. Kaya mo po makaing balit ang rango da. Pero yung retang sabihan dang matula, reta po kanong executive. Pero yung kita mo ang Atty. Virgie Suarez, training apektado nga rin ila retang pinaka-essential kaya pulay na ning CDC. Anya, kaya nga tatandaan akong coverage ka rin son, taga ng technical dala lalo na katampi sa sabihan na lumwal na la, mag-rally la, katay, kararagling, nilwal yung itang desisyon na ning dole, o kabilabira, lulubin dole. Anya, kaya ni kano dapat hindi na niyang mas malawak kay perception ng presidente, lalong-lalo na dahil mong magalsa at nakakita mo yung CDC. Pero
Dakala mo naman government agencies na apektado kening GCG, kening implementation, kening makaning Aliwa mo yung Aliwa mo CDC. CDC nga na. Oo. Eh, kinwaring aliwa, anti mo, keng SBMA, ele. Alang makanya. Alata mo Kareng daramdaman aliwang GOCC, salang makanya. alata mo daramdaman na Ba, pakibaluan nyo. Wala kayong daramdaman, o pakibaluan nyo. Ikayong dapat lumuwal para. Iba ka nga balok, ma'am, yung Clark International Airport Corporation, minunahin linwaling CPCS da, pero Uling nga na lang karitak, di ba? opo. Uling yung operations na ning Clark International Airport. Mika Bicheken karelang private partner, itang lipad eh. Di ba? Kanita kasi, impisa sabihan naman keng Clark International Airport. Itang operations da. May impempe na kamaragul kasing partina ning metong kumpanya, itang operations eh. Namiras ketang JV partner da, joint venture ya kasi ingkay, ing libanan ning siyak ale. Siyempre, itamo naman, banten tayo yan kasi bisa katali, dakal na rin pamilyang apektado, nung may ilang 800 deng apektado na keng inflation na muna, kaya ba't may babapay tang kare. Kumbaga, magkasya itang dati dan sweldo, lalo ya pang magkasya, yamanagyu. Kaya pamangailangan na ng pamilya. Yung kay po ka rin kasi, sasabihan na po kasi ning executive order may upaya kang GCG para magpaluwal CPCS. Kaya po kan tatanggalan dala rin retang aliwang ABIS, allowances, benefits and incentives. Ulin po kano excessive la makanta po yung sasabihan. Da uning tatagpe ka number 1 pong tatagalan da rin ding empleyado CDC itang retirement program na leko damo naman. For example, po may ka 5 to 9 years in service na ka. Tingkang 100% na ning basic salary mo natanggapan kada banwang sinerbisyo. Munong mag-retire ka, may makanta na ka pong banwa. Ngayon, kaya kalan po kano karela 20 years to 25 years na king service. Dapat at ilang 175% na nitang monthly basic salary da natanggapan da nung mag-retiro. Ala na po ito. So, kumusta la po kanuretang mag-retiro na sa? Sige, i-follow through yan. Baka akit tamo nung makanano neng i-address na Presidente Marcos.